Sorry, I don't understand your language, you know? Okay. Let me... How much? Utangiye kuvuga izindi ndimi ubwo amafaranga yanje ndagabonara. How much? Mafaranga. Ariko mana nakoze iki? Ubwo munsi nirigwanye umwaka umunsi wose. Wa mbere ndamutwaye anywereye itabi hejuru. None nawe urabihinduye uvuze izindi ndimi. Izo mitwe z'Ikigali ninje mwabonye zo kuzi. Sorry, I don't have Manyarwanda. Take this. Ibisuru kuma nibi. Money. Maganje twavuganye inote y'igihumbi. Wabura umuzungu. Si wavuga nkanje ko dusa. Bro, so you see, Manyarwanda is... I don't have Manyarwanda. So, you take this? Yewe nawe nakubonye ubwo nurundi rugamba ngaho tuje mu ngumi none kari byo namenyeye. Mu kirimi cyanyi ngumi muzitaga balance, it's okay. Ingumi. What? Kuno umuntu ahagundi nyina. What? Take. You can keep change. I think this is enough. Anyway. Ariko nje bura. What's wrong, bro? Nje bura ari ibintu ntari kumva neza. Look. Sorry. Look. Igamasha. Mpereza amafaranga twumvikanye umvane izo ndimi ntazi zarizo. Rakaroko. Rukusi ni igihumbi. Okay, uzapfa ryari se wo? Sinshobora. Hari deni mfite ry'urupfu.